Sibiregesha niwe. Yeah. Pastor nanyenda oza kunshabiraho mwana wanje ko muntare. Ko muntare no hawena. Mwana wanje. Ko muntare gwa feribenya. Akabaki. Nibambona abone sati bakumuha byo kunywa nasiba mu kishaka obumararayo kwagarukayo wabo bamutera bambona abone. Mwene hata nsakishanga. Omuko wabo. Karishta. Kijane kifire chogore kanke kifire chuweno hey kan pastor nana jete ya police kandi neronda cha kana shemerwa kureba hey Kiriyo sebo nakushemererwa akatebe pastor na shemerwa kureba akatebe shitama kuretera kachayi Nkenda kunywa. Ecyaturetaha nanzire ku nashanga umwana ogu ariyo mukishakanara amiziga utamuke mahabyo kurya tamuke mahabyo kunywa nyina kuyafire wa mubingo mukomu takine mirembe takine naho kubera mwene hadi namuresera hangu tubanze tushabeho ubundi rukunde kagaruko mu icyo kushaba pastor kine shonga ntubasa kushaba kare kama zo tushabe tugarro mumuka Tata ubushobozi bwona nishabira umwana wo mukeji okugaruka kagera rukundo ke yabaye no mukubanza ninkwe bazabwa makaga mukama ninkwe bazabwa mu cyaro kentaraga aka mukama ninkweta uje yamba umwana ogu ari kurara mu kishaka atakine byo kurya atakine byo kunywa reka rukunde garuko mukeji omucyaro kentaraga reka rukunde mugaruke mu akundo umwana ogu ko cyahandi kigomba korinse shuri 13 mareka bagaruke mu bakundane hano gutayine mushango mukama bani wa muyamba Yeremiya 5 shura 20 okagera ngo ninyenyondera kwasayasa ni obuko batamani agenjoka na scorpion erizoni imbere bataho reba nishabira kentarago Namakunta kwenda haka huje pastor stane nerwana konkanza kujahangura Ojo baraka huje kama Rabu hapa sio hapo tukakwa Kama hapo ni ndapa kuja Rabu huje moto kawa Na kudangura rabu huje Iba na huje kawa Yangu na tangu nizapata Norete msilana wanyangu nizapata Ogumama zile shabira tingwa na kahuja kawa Oriyo mushema bwenu kaina majazi Dada kwa kwa mbakana kujabu Lomara chema Ekipata angele Kareba bugu Mbasa kana magu Wekifiro Ngadura kuwanza njize charo choni Warare ni deta pasta Wende te pasta ni omukayandi Orye fira na nyoko mrutoche na kucheza
ayi mukama ruhango w'ubushobozi bwona hwera omwana ogu reba ine nakunyingi omutima gwe ahabwa omukazi ogwo mushembusye taata omusyeyi niiwe muhereze kworekwa mukama muhereze okuhama mukama muhereze amaani muhereze okugirwa embabazi omu nsi omu hindura emiteekateekere n'emikorere ya kentaraga kugira ngu abaase kukunda omwishiki k'omuntare taine mushango mukama taata aragaze emiziga ya k'omuntare abaase kutunga okushemererwa omukomu rinda k'omuntare oteeka amashemererwa omu mutima gwe rinda k'omuntare mukama taata abaase kuraba omuyaga n'ebingonzi ebyarimu nk'oku kyahandikirwe ng'omuyaga mwingi oryaguma nanye n'omumizi mingi oryaguma nanye n'omuriro mwingi oryaguma nanye mbwenu mukama kuuma k'omuntare muha amaani muha obukuumi omu makaaga nashaba omu izina rya Yesu amiina. Okay, love you. Okay, then. Nyabo. Noye sigati kongo. Bishimwe abantu ndebe bishoke nisibire. Ekitekinjire. Natabe inkwise murengo ni size zanjye. Tumuri size zanjye manye size. Mwene rizo byo noenda gukora kiyo. Kito zanje tinzino bwena nishasha. Omuchwa baki. Makama. Bakora chifa pambare nempare rachaka. Baba kwamba nempare kodino munga. Wanga baje. Charenga mbweni. Mbona tu wakoraki? Yoko tumanda kunyamba nyonde kanini. Kana ngaka bakwame ngashiko kuzire. Iroko taoze kunaba. Ai, Wana shibata kwamba tubakusinga. obona niza no boyfriend wanje atunyonda mugambira ati. Kwamba yaryaje. Kaina shongo. Taoze kunaba. Nana shaba ngachaba kunini. Ashingazara bashije. Rama kunaba. Kambwena hatunoyere baki. Asheka nomtego anduma. Mtego ashasha.
namushanga kabutosha bishaho beno mutwara no hamanya umuntu amukize yo tunazagumana kwa byo kurya n'amate Escolhas tu. Abandi no bashanga tibine tata